Hello friends, Katal job ni notification to ye Hastini Jobs YouTube channel no rojotono lamsago. Friends training Katal job ni notification ka world in interview ni bisingtina Ongonare workers and Ongonare helper lajaknai o notification korka Child Development Project Officer Matabari ICDS project Udaipur Gumoti Tripura ni bisingtina notification kormane Tenora jara o job ni bagai apply khlaini mujui tongnai rok tenora apply khlaini thangpro office ni bisingtina biodata format kerejaknai te biodata format na fill up khlai te loge document na nangnai select attested xerox copy of age proof proof of merit certificate education qualification PRTC iba citizenship certificate proof of ordinary residence mane RWR 2 copies of recent passport size photograph tilangaina te rujak tongo office of the CDPO Matabari ICDS project o officer thangaina tenoro jom marinai to friends fighting ke song list of vacant Ongonare center ni mongnai lenai te Ongonare center ni mung rujak tongo te gram panchayat ni mung rujak tongo te block ni mung rujak tongo bo block andara klainai te ira post rujak tongo te naro jara Pitra gram panchayat ni andara tongnai rok te naro Daspara Ongonare center ni bagai apply khlai manai ora lajaknai Ongonare worker ekjon lajaknai te naro jara Simsima gram panchayat andara tongnai rok te naro hingke Goalia Nia Tripuri para Ongonare center ni bagai apply khlai manai te omo hai Ongonare worker lajaknai ekni simi 13 ta Ongonare center ni mung rajak tongo te gram panchayat ni mung rajak tongo te naro ni gram panchayat ni mung tongo hingke te naro ni area ni Ongonare center ni bagai Ongonare worker job ni bagai naro apply khlai mana te Ongonare helper ni bagai hingke 14 ni simi 23 jora Ongonare center ni mung rajak tongo te gram panchayat ni mung rajak tongo te naro ni gram panchayat te Ongonare center ni mung tongo hingke naro Ongonare helper ni bagai apply khai mano te Ongonare worker ni bagai 24 25 26 27 Ongonare center ni mung rajak tongo te gram panchayat ni mung rajak tongo te or lajaknai Ongonare worker te 28 ni simi 33 jora hingke Ongonare helper lajaknai te o notification ni bisingtai te naro ni gram panchayat ni mung te Ongonare center ni mung tongo hingke te naro ni Ongonare center o tamo post tong te naro video ni description thani kaham khenai no apply khaidi education qualification ongka Ongonare worker ni bagai minimum qualification nangnai madhyamik pass te Ongonare helper ni bagai hingke minimum qualification nangnai 8 pass hingke o job ni bagai apply khlai manai te age limit nangnai 18 ni simi 45 years te kaam khlaijaknai 27 July 2022 jora tene kaam khlaijaknai te age relaxation rokjaknai 5 years ST HC DB candidates ni bagai te 3 number rojak tongo 3 number ni bisingte te waisa sajak tongo te narok ni gram panchayat ni mung te Ongonare center ni mung tongo hingke te narok ni area ni Ongonare center job ni bagai te narok apply khai manai hini sajak material status hingke o job ni bagai apply khlaina thangpro buri rok kaisa janangnai eba merit khlaijaknai jara bidoba tongnai rok bo o job ni bagai apply khai mana te salary rjaknai 1500 hingke Ongonare worker ni bagai te Ongonare helper ni bagai hingke 2250 taka ni simi star ongnai te naro application form submit khlai thani date ongkha 11 July 2022 ni simi 27 July 2022 jora teina phorong 11 ta ni simi 4:30 ta jora te naro document submit khlai mane pore no bilas interview ni date call letter ni bisingti no norokno information rjaknai to friends omongkha Ongonare worker te Ongonare helper ni je katal job ni notification omo hai katal job ni video naina bagai hastini jobs channel subscribe khlai te support